Hepatitis control program makata si screening program se pathukani screening program se akoina tawse hepatitis B hepatitis C HIV screening program ne sida screening program sida hepatitis B negative tab kambuda kudak ta akoina vaccination se siki kudong saba akoina masi pijari siki program da akoina target tawjabdi ni nipumak ne akoi nipumak ti sune na koi hanjai aduga atopa program si lore matungda akoi hep C ga kanogi hepatitis HIV ke positive oi ba client memang da kona makha ta na sigi testing tong namba atopa kudum chaba pigane na hajani International Testing Week haina koina masi palan tongjeri si global kano initiative amani masi Coalition Plus na 2020 dagi hawdoraga koi every year pangthokna lakbani anda ki sina koi under the theme we get tested haina koi high level theme sigi makhada koi week long campaign ase kano tawbani pangthok jabi kari ki damato week long campaign ase pangthok ino haira the marginalized community singi marakta hepatitis B C amadi HIV gi testing SS increase tawna ba hengana ki pandam da hairi sigi week long kano campaign ase pangthok jabani tawjari ba week long campaign ase ngasi na koi aroiba nomini hairi week long campaign sida koina tongan ba sai tarukta hepatitis B C amadi HIV screening silure ngasi asina koi LIMS ki MMT center de ki service SS tawriba singi marakta HIV hepatitis B amadi hepatitis C ki screening sinjabani hairi ba screening ki Kudong saba si ako'y may panganabagi damakta asomo contribution PB da iba si ako'y hepatitis B C na National Viral Hepatitis Control Program na magisang na dapat testing kit loina na hayan diagnosis treatment loina na vaccination ki singsi loina ba mo'y na matiyang pangwiban niya doon HIV screening sina Manipur State Control Society na MLSS ki kutang da screening tawrawa matong da karigumo positive taramba taragadi mo'y si treatment tawna na ba maduda sang ba baseline investigation na singo loina ba free of cost da akoy na piraga moises from screening to treatment sigi case maintain to binam na bagi pandam da ngasi akoy max NBACP mati RIMS con kusam nazar ga sigi program se sinbani ngasi gi program se da akoy na target tawdori basi high risk population nipu multi target tawbagi plan da hoji kano sanction jari aduga ngasi gi testing week asi akoy na loiraba matung da sigi chaba week long campaign sida koina coverage tawgiba mi masing loina na madu da positive negative target details report to authority concern singi mapam da koina share tawjagani haibagi wapam se thamjaraga keno tension jagi